Sanibingelela balandeli baleli page ese-refresh. Acela uthula ku-share uphinde ucomment wakhohlwa njalo usubscribe kuleli page leli. Amaphoyisa asanda kukhipha istatement sokuthi athola amadoda amathathu, amabili waseSwaziland, eyodwa yala eSouth Africa. Kuthiwa atholakale nezikhwama ebeyigcwele izidakamizwa. Ngokombiko kuthiwa la madoda lawa abesusa impahla ekulindeni eMpumalanga eyisa le eLimpopo. Ngebhadi-ke amaphoyisa besezwile ndlebenye ukuthi kukhona ukugebengu okwenziwe la madoda wamathathu ekulindeni. Isigameko sokubanjwa kwazo lezi zigebengu zibanjwe ekuseni eyintatha kusemnyama impela. Ngaleso sikhathi leso bebesalinde imoto ezobaqoqela impahla zabo ibathathe nabo. Amagama awo-ke la madoda uNoah Mkhonto ona-39 noPhinda Mnisi ona-30. Labo-ke bobabili waseSwaziland bese kuba-ke uMxolisi Mavimbela ona-36 ongowala eSouth Africa. Izona-ke lezi zithombe-ke lezi-ke zabo-ke labafethu laba kanye nezikhwama kade beyiphethe. Ngiyacela ukuthi ulike, ushare uphinde ucomment wakhohlwa njalo usubscribe kulona leli page leli ese-refresh.